Keblai pi baro syakatup kubor jengi ke DBMN TV. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Siat yap ki BSF yo ba running nong kenri hapom syutia. Lepelat ya ke license benti dewyong kamiglaya. Lepat ba UDC ke ribhoy ya ke tourist spot halau berwa. Bat lit shaw kisamla KSU ya kisamla puli nakat lingsung godu. Bat mentangin pa syagi kubor bakam banyak. Uwe unong nya trok ubala tip kerteng kum uba running nong kenri live south nem kerta uba syong basa hakashnong wa tingai nong kenri ula sya siat yap hakishipai border security force hashnong pom syutia kabaha bapo penursla police station hakamiet jong kasanterik ujemang arjar arpulai hakapor kumba khatwe baji min mit kat kum kajinga thu jeng ki bahaying uba running kilaong bag kidon arngut shipara hakani katrok kini ki arngut kidang her syakathan penursla banlet penhab iki masi Henry Marson poi hakashnong pom syutia kawe kakali BSF kalawan bat kila syusiat bet ya kakali bat ya driver jong kani katrok bakit masi nakaliang ki bahaying asem jong uba running nong kenri kilaong bakajing tekhat jubor jong kishipai BSF ya kajing em jong uba running kalong kabamla ban pediang dalai ru Kumta kila dawa na kasorkar pakan shimkia bat ban pensitom ye kishipai BSF ki badron kti ban siat yap ye uba running bat ban siw ye kabay bam ye ki kunjung u ki badang rit. Angai maroy simet tengah sungu kam ya happy gane ka jing le ka jampi. Namar subu la dadai wat kinong le kam be an ru ka jing sneng dei ban ai ki. Ndrei ban subu that ka jing im ki kam ya hap. Kami hab dalile ro bakin sim ni maki ye kicing indeng hamtam ubaduk barang li kamai jakpo ngane itu dimentan manukin ban kamai ban ai jai ti puri badang lai banai bakli bahe li badang rit katahin ke basus nei kalau tin manukin ban pecu itu mentan Chile sen nak leng jongpi kayeng kasam sakai ka jingdawa jongpi nak ki sipai BSF lan ne nak sarkar lo njo ate ngakwa ba kin simkia mungkin ban pensitom ya kini ki sipai ki ba pen ki bale kat ya kan rekam hajing sisa ki le ban ada kajing sneng mo ya ki den re ki that e kajing im de semua ya bang alpat ka sarkar mo bakan simkia ya kan ka kam bakan kia ba kin ai ka jing sneng ya tiru banang ni sakmat kin jak mo kan e bro lese ngila ban ong gane gade ga sin ban kong le se ba chasiat ha ki sipai BSF ha iya ki sitai spot than penusla dauki kala ban long kan ni ka sin ban kong la Tong ba kalau dilong barabor hiru man yang kasih kalau dilong barabor pendapat aki barra lain area hi man ki kasih ha man kapor jin sisa siat deh tambah kendala siat ru kasuja lah kaja kakias kaja lah kaja kam jupai sai sai kalau met kumni hi tengi kumna kalian bahir ni perkhat ba ni tang haying dengi mana ki yang kadan betis ni beja tang haying dengi basai kimi ji kan ja government ni kadang perkhat ha kamdei dah ba ong bercun siat be kungi ki mendir jungi beliau jungi kat baki beliau na ba pat kiwa yo ban wan yo ban ya chun sinang ngi trai ser ki trai dengan susah siat be kungi ta saya ha ya kan ni te min ong noi nama ya ka ching su nong men met ki su ya phun kum to ki bala sia sian no ne tolong ni sngo social agent ni je la ki chong ki khun ki ti chong ni na ta sakawe long kum nong kasam dei kasam so tam ki long kinong sabam jadi kasam kinong kasam bat ki khun ki badang rin bat ki kinong sokum ki kiao kilong ki ban baduna kim dabyang ya ka cingmut sing perkan upun dabyang ya cingmut sing perkan ta sabun bun ki jing e nada piyo i ta so menta ni unong kersan ya hing kasem unong basa ya hing kasem kila sim kila khan no dikini ki bor spai ya unong basa ta
ka sarkar ka hapin ben sim ke jing kit kle ben basa ben la kan ni ki kon re manu ben basa ini kan idon nam ke jing e belum yang sem jing iru nama ka sarkar ka hap kit khia he ka hap ban ai ke jing pen sistem yang tau nong siat bat tau nong siat uhapan basa teh pada ketulap ke jung uru uhapan pai kin segini ki long keme ki ba ladai hok ban yo kini ben yo ban ai ba man ai di kini kon ki jung u na ka thain la lengkot te nang ketika thain area jung ni te kin ju dadon Lesti ya ka badai sepun selapet ya kata ninda tipu. Tapi lah man batai ba kat no bejia ka jia kan ka jingjia kat no beji pi yo jing tip kim ki bahi yang Iyo ya kecing tip ta ngas mong khatwe baci. Iyo kecing tip. Tapi ki bahi yang sam kumno pi tip pat ya kan ka kumno pi tip ya kan ka jingjia ba isa set ya. Itu ki bayaran lang ban bayap kan. Ifon gitu. Ila ban poi mesti. Taya don patok ki seng mesti ki ba ya don lang ki ba ya kasan lang. Umentri rangba ukonrat ki sangma haba Ukraine hakan riu teri ujemang haga jingelang pinkop buram yeu daga kinhun jangka project proponents mining leaseholder for goal hakli riat East Gentles district ula takran ye kiseng sanhima ki balakin tho ha ki rukam beper ye kejing yo license ban sedang biang ye kejing ti dewyong hapok kejalan Meghalaya Ulaong don na pedeng jengki ki ba keno balay yo license tang sangut hapok kejala bat balay yo ki weipat Halor kani ula pensyai baka sorkar ka klem khang yenu Henry manu ki bakwa ki la ban apply tang badi ban bot renti ki kendon na mar la ban yat lat. Shu ulong na lor beki pai pa kla shakta ha ka kamai ka ji la buns na menta ban ki seng sanhima ki baklem le e ban pelat yu do yong na ka jing shakhang. Menta pat ha ba ki la yu i balas dang yat ki kam ki sa persyang ban le politics. Lada kimla banyerap ya kini rekam lele Henry watle politics pat bat kejing embryo ulaong. Kumtaling ba kejing yo biang ban sedang benti yo doyong na kaliang ka sorkar ru kepentik kena banang ni syakmat en kiu biang ka yo kokot ki pai pa hakini kisengi banwan. On the other sectors too. Apart from the other economic industries and sectors, we all know that the coal mining, once it starts, will have a huge impact on the overall employment in the state. Whether it's through direct employment through the mining sector or indirect employment through different sectors, many people will get livelihood from the gold sector coming up again and reviving. And indirect employment will also come up. The necessary clearance of environment will be given by us. But the process in which it is done has to be different. So slowly and steadily, we have started with 4 miners. But slowly and steadily, we will give more and more miners these licenses. We will work with the Government of India. We will encourage you to apply. We will request the miners who have got the mining lease now to guide the other miners as to how to go about it. We will ask the mining department to have awareness programs for the people so that all of you can also apply for the prospecting license, geological survey and finally get the mining lease. So the entire process will continue now and we are hopeful that as we move along, not just these 4 miners, but many other people will be able to get this mining lease. Kashnong Lao Berwari Boy District hakan riu terik ujemang kalapli yakwe ke jaka jungok kai kaban kring briu ban lek kai pengat hakani Kashnong. Yakni ke jaka jungok kai perthai latip kum kalung shat tourist spot. Kani ke jaka jungok kai jong Kashnong Lao Berwa lapin wandur bahari ki nong shnong jong Kashnong Lao Berwa bat ya ke jinglot jingsep lapelut hi de kedor bar Kashnong Lao Berwa. Hakani ke sengi ple lawan ban khap ribon do Arpit Upadhyay Deputy Commissioner ke Ribhoy kumukongsan haka jinga don lang uba Iceware Director Basin Development kumusembut kongsan uba D Lindem uba Gary Lanson Block Coordinator ba Rijit Kharkrang rang bashnong ka Lao Berwa
ki khot ka village organization lau berwa bat ki pat ba na kani kashnong อย่าทับที่บรอมันล่ะครับ I would like to congratulate each and everyone for having this tourist spot and developing this as a tourism hotspot. After this, I would like to just tell about three things. First is how to harness the potential of tourism for the development of the village, for development of the snow. And I would urge all the people to use all the means possible, whether it is social media or through organizing any events or exposure trips, so that the place becomes quite famous amongst all, and it should become a go-to place for all the tourists who would like to come to for trekking or for visiting a waterfall or for having a good picnic. In this way, there is a lot of potential for the livelihood of the people here and overall development of the snow. However, it has been seen many times that once the tourism starts developing, there are certain challenges that also comes up with that. So I would urge all of you to, from the beginning itself, start promoting a very sustainable model of tourism. And after that, through as Deputy Commissioner, I would like to tell that if there is anything that can be done at the district level from the district administration, we are always there to support you. And if there is anything that we can do that is possible, that is good for the village, then I am always there, and we will try to help you out, and that will be again my honor to be a part of that development process. With like this, I would like to thank you and Kublai Shubhan for calling me here. Kalong thik kum katu kaju kasnong bangaya atho absence na menchua. Kampada dan than shibon kajing kala hakani kasnong. Kajing persang jong pi menta banwara ya kani kasnong. Hakalanti jong kajing kiu. Hakajing lanti jong kajing roy jing par. Kadai kawai nakikam berkajing temu ki babhat ban bakansai tam. Bunsian ngi kimilan tiba ladang ekwa bakasnong kan kiu. Hakayo kakwat ngiron kam banyo shibon ki jingtei. Ngiron kam banyo ki jingtei ki building, ngiron kam banyo jingtei ki jingkieng, ngiron kita kiya ka jong menta. Ndre habang ikran bayadai bar kakam jong tourism kum mapik ikran mapi menta. Dangshan ngarang wan nakawai kajaka hapo andaman hakaba kim dan kum kata ka bangikran kajaka bangilaj ban enjoy ban le sobha kalong thik kum ne jong pi kiyeng bagi shong ki brev ki tiket ki shong kum shong ki te perlong te ki bo ta wi kamiet wi suki bad wi shatri kayeng bagi bo ki dukan ban dia jing bam ban ya ki jaka kalong matap de postik kum ne ndre ke ke bagi don ki don ki tiar ki tar ki ban pen berngya ya ki nong majong kai ban ki de ki tiar ki tar ki babha ban ki balong ka standard kar ku ka pertimenta lare pi ko ban jong kalieng ka de kalieng ka babha tam lare pi ko ban phong gitu ki riam ki bai ban ngam sepo duriau ki de ki tiar ki babha tam bat ka wei ka semua bang isu tenatam kolong ba hang tu hapo duriau yo ilut ki jajing im barokal larang ikwa bagi turis kinwan hakan isnong larang ikwa bagi parlok jongi banabar kinwan isnong kai ka bangi ngidon banterwayaki hato kawa jongi nang don dok khan em hato kini ki lom ki wa jongi ngi song kai ngiyos ngau na em ka sur jo kisim ki do bapa hato larang akwa ban kanthi hang tipo ban sum man sle ka golong ba khod nyem ka liu ka bami na ni po snong kalong ka khod nyem nga bandi kita kidai ki bamangi kum kitrash nong ngiloi banlong ki bak hayang hakmat do ban tre ka kam khnang ba ngila ban mar kring ki bri ban ba umdan ba kwa ban pe ya ka snong ka bajak lia umdan ba kwa ban pe ya ki brio ki bomlon ka jing sngo ban pediang sumhai ki brio ladang ikwa ai ki brio ban ba ban wan
Kinongelam ke Khasi Students Union haka santri ku Jemang kilalit syawi kisamla puli ke Meghalaya naka lingsun Lokpriya Gopinath Bordoloi Guwahati ke Balawan Phaino na Manipur namar balaklang ke jengya ki patpa hakate ke jela ke belas dang nadu ke sengi balang bat ke barang ne adu menta. Kani ke jingle jung kisamla puli KSU ke lawan rai ke jingkmen bat jing shingan ke bakraw hagitu ke Balawan Phai shala ying la sem. Tingin mula ban ong namar ba ka situation don long minta kilawan ki special force mo ti ya ka bangi ong baka juru ngim tibra ka ba kanang le chak ma ka situation tingin mula ban ong kalong complicated haya minta ti ban ong kumno ro meeting ni sa Hakim village kalong ka jaka ka ba haiba kalong ka ba khamjor kani ka ba yale ya ka ba nod hira ngim shngani la taman sa ha jaka pule jongi namar ba kiya bon ba kiya le persya ma hangta kiya thang ya kali ti kia shot ya kiyang kidon ki bomb blast man la kamit ti sakaway ro ki shu like ki one tour sha jaka basa mangi ti long takadang mi have to shift no man meet ni sa shaway pat jaka ti mentang ila wan chani pada ba pole jengi kidon ba duna arts pa anguthi tamba menta pada ngi rangwan ni duna kumba duna phapong we kita basa tharai kidon sha rims ki ba medical college menta tharai kin sawan la sha Hadin balay iya ki aka ki badan sha chetay sha Manipur ti menta dala wan chini ngilong smola nila banding mensiam namar ba chetay in shudon be haka jing sier ngimla ahire tamban keren ro ki shu pilik ya ki lain ngim dangai dayai ro ngim not ban yai kumtor han mabang shooting yo baki yo smo yang yo baki i badan brio ti kin wan be hi ban wan jenjar yang ban ki mar yang kumbangi i po ki kubor ma YouTube bagi social media bat kubor ka jenjar po Manipur kalong ba sosip mah kajeng akan ad apa deng jom gitu gi penhun cetia hendrai ke ba kam kongsan pat jengi kalong ba ki beriu jongi bagi kena jongi ba polis cetia ki don kajeng jenjar kan ti kila phone yang ki bahayeng ki be kapa bat makiro te menta ka sengi pat ling ba ka inisiatif jong chief minister bat jong ka government hi ngilayo ban manyalam ke bandru pendrungut kan kumba pi mentan ki lalet kawe ka bas kalalit cetura bat artli ka bas kalalit seselong ti habang ayok penyekaran bagi kena kila ya batai kan bagi jeng HT ka kolong kababuan kan namar ka jengkan art kadang klain ti ngiso kemen pat ba adis ka batch beningkong kala poisuk apa Guwahati airport ya menta ngampak la ban komen ka safety jong ki HT hendri ka kum ka khabar mangiyok tu di polis medical apa rims ti kadai ka university ka bobiang ka compound ka security kila ai nang thie napa central forces ban state police napa Manipur tinggi yok bangkaran matki kim dakus lai ka bam ka ne katai kadang biang bha andai kini kibawan mentang sengi te kidai ki belas shift na kiwei pat ki university jongki kam das ngan tingi layok ban poi yaki tingi yakran baro sisngi bat kini ki kena ki badan cetia kidon ki bangila penbook ka flight du na po CM office ngila book kumban drop nyu potli ki tiket ceki ki flight ki banwan la shai la sisngi la arsngi but you chief minister udang keren biang saka sarkar kami bahkan ai biang sakawai ke airline la shai ngipan artli tilada ka ai la shai ke airline tinga try la shai ngilalaman pendablut ke gitu gi kena ki barang sach te versi long menta ka janmit mangidon hani po Guwahati airport tenat ba kisamla pule jungi pada polis po Manipur bat nakaleng kaseng jungi marsenjah atau kemit la ya persyang hina ka por berkeren ya ki ya ka sarkar jong Manipur bat kunju ki perlok sek mahalang stage po Manipur ki amsu bagi sutanat ba nakaleng ka nesur gila shimkhia gila ajing thor usha ka sarkar jong ka Manipur bat nakaleng ruki gila take care ki samla pule jungi bat hadu mentangi kenduk mentang janmet ki ong ba ki poisuk chene kini ki samla jungi bawan po Manipur kilong ba pule po CU te kum gi yo jingtip jungi nakaleng jungi ki ong kidong don katok ne ki samla jungi ba pulis po Manipur hendrei ki ong bagi loksip ki tangkata hina kalang jungi kaseng sumalai kublai ya ka sarkar bagi dala ban penpo ya ki nadu Manipur hadu hangne bat kumju ya ki perlok seng mahalang po Manipur situation stay ka lalong tense sa college ki jungi se college ni kadai ka college of agriculture CU Infar te kalong ko ba kabanga kuwa ban ai kublai kadai ya ki Indian Army kila trash tom hadu data ban escort ingi ban evacuate ingi na taina ka chaka ka ba don ki ya ka chia ka don ki conflict te sa Infar te klem da ai ngakwa ru ban ai kublai ya honorable chief minister wala shim ya ka ni ka lat ban yarap yangi ban kumpoi sup kumpoi sanjo ni ka chela ka jungi te ngakwa ru ban ai kublai ya ka department of agriculture chong department of agriculture
the additional secretary home police, the commissioner of transport, ila call malakapor manirap ingi iwe ban update ila pan update nakaway kapor hadu ban dapoy isuk hadu ni ha Guwahati airport ang wan lang naka college yung food tech na college yung agriculture na Manipur University but naka sport university yung ka Impar te baro ko niya dan sin do punyo mut entah ngi poisuk do bentang ngi poisuk hadu kan ni kacaka ngi poisuk ngi poisain te lingba kacing rap chung ki official chung government tai chung ki itu se ki police ki commissioner chung ka transport te hadu bentang ngi poisuk do Presiden Kaseng New Trip Youth Council HYC uba Robert June Karjarin minta kesengi ulapin semai kinongkit kam bertemai jong ke HYC West Khasi Hills District nak kebenta ke samoi terekam arjar arpulai hadu arjar arpun riu. Ia kini kejingelang pinsmai lepelong hapok Bishop Hall Nongstan harengkat kejingedon lang uba Roy Kupar Sindrem General Secretary ke HYC Sengkemi upastor B Thongni ubabu Bilbor yang tem kidukot bat nongkit kam ke HYC bat kiwe ke belasha khot ngobha. Kinongkit kam ke belasha ajit thamai biang jong ke HYC West Khasi Hills District ki kentup yu ba lumlang khars imle u President Jeremiah Dekhar bat Distar Borlin Wanyang Vice President Wan Tebok Lingdo General Secretary lembat lai puengot ki dukot bat nongkit kam. Hakini kesengi nakaliang jong ke HYC West Khasi Hills District kalapun kup buromru iki dukot bat kinongelam ki belashong that no na kaseng. Ni kisabla kami dak jingtip priu ke belai bat kemensiit yala kajai pendriu igulaskan bantari hok klaim kanrantil ya kari ba kajai pendriu new trip lengba new trip youth council ai ba belai numbu nang thau ulam nanti bapen sekbor yang aki por baro Torshafran kadon hableng yo kacing ele lari pipaya ka khndo ka syap jongi kalangan sentur la kalong syapo Assam la kalong syapo Bangladesh lari pipaya ka jinge ki ba kun sama ki kundu na ka sngi na ka por kidak ka jing solenga ki jing so pisa na ba bangin te ka ba kumno ka lawe ka bangin ni la pipaya sa kalagi ho kamyotan kat nami kisni ni Bagata kacingnya te, kata kacingnya kut, kabalaya kut na kisnan, kibangiyo ya dalam pastor, ya kata kajela kajongi, bangi dia sam, marsiteng berkini perok kajongi, kibadana pori lunggaro, nehadian bentar, niu kat balai kipus, jongi yo ar, kiwe yo kendai, jongi yo lai, kiwe yo arpo, bakumta ter, balai, nama bangiyo ikinong yaram. Kinong sensya kinongi kibala tap ya kinong hikmat kibala set kelut ya kinong iskor bak kibala set ya kinong situ kimyo isu palas bani ka bisa haswa election parsyang mantir ritir karena dalam kod election mentah hits non holsir mentah sing kadon dari itu oleh ba aslong apa yang apli pol berparti Namar kajing sya siat yap ye wei rang ba nong nya trok harum kashnong maushun shwaban poi hapom shutia kabadon hagithan pen ursla nakaliang ke KSU South Central Circle menta kasengi kan riu terik ujemang kalapen ramjur ya kini kajing penyap riu jeng kisipai BSF kisipai para kaput BSF kila siat yu ba running nong kenri kat ba udang nya ya katrok klem kandu kajing maham shwada keketin penban kila siat bet deki kuli ye uni unong nya obalayap hashen Kinongelam ke KSU nakathan pen ursla kidawa bat keli na kibor sorkar India bat ke sorkar jela hatu ki BSF kila yo bor ban pahra hakishnong githau ki bejngai umduna ya kesan pau kilometer na kaput bat ban siat beriu klem da maham ni hukum ban pensange eka kali ki bayi ngasem jong ba roning nongkin ri kila dawa na sorkar India bakadai ban penbiang ya ke bai bam betikna ya ke yeng jong ni urang ba ubala kolon yap na ki kuli jong ki BSF Nakaliang juga South Central Circle, dah sini semudai ban berlemjur, harol kejingle juga ni ka BSF, ya kejingjia menen nak kapor sport tengi, ya kejingsiat jong way supaya BSF
ya way local driver jungi sti udai udong kin mau ngila banong ni ngimla bentep rekat kung jio tip jungi de nung ya trok de kai ka bangi susi kolong bau new BSF kat kung bejing tip kat pa uya tengko batu tau driver hak jingi ya kelenti uya kenduk batu pada trak por uya kenduk susiap bayu klem tip ni tinggi sudai ya kani ban penerem yang ni ke jenglong jong new BSF bat ke baar ke jingla reklam semua ngingi boy yo ki BSF lesik sarkar ke bo yo kini BSF hapok bodar peniada ini sekti gilan bodar jungi regai ke susi kelong kilong penpan kita kinong peniap brif kalong kani ke jington jungi BSF ke penlong penpan ingi panginom singai abang isong isa sti bat ko weiro ka bang susi kelong hawajar khat nyau dengan bakla ngilai keren nakaliang jengki BSF kiba dei ki komandan sti iong balai hado seni sesenong sulang kendem hidang ya bok patrolling teki ong badai kat kum kata ka an ke juki tip ya kata kai ke basungsi kelong ba kani ke jingdon juki ni BSF seni 1 kilometer naka 0 point ke juki ka penlong penban ka jing mensau bat ka jing ta yangi kum kinok song song ba kai ke bangi dawa kelong nagini BSF om dai su bangi ni ke senong ta kata dai khubor mun ko ta imko asu pun yi ki bakin dang ya pok senong stau jui hidai na ka security tu jong ka border security tu hilai chaka border security dai ban wan sungi kani ke jingwan tu pi ka menta ka penduk thiak do dem ni menta ka peniam khang gitu ki traying ki besong tu lomat kini jusi mano ban sim ba kle kini kata mu susi mangi na kaliang kum keseng menin ngila lek pendiar penlek pai ki hari ka susi kelong hadukan menin om don buyok kam tu bisa hado menak dari bejim don biok kan balik ni ko por juga an ke sting pelat kan mau try por ba ya gitu beli kino peniap tu ki dengem om dai bagi peniap kenang kiriap tak kan kenta lawan kulit bengkem yaki mentah yaki ni hado mentah pa diok kan kai kata ka daw sundet ba kani ka department jong ka polis ne bat ki department ki balong concern ya kani benta kimla belai kata long bersusi dengan sengudai panong banyak ni ke department jong ke BSF lembag ni ke central government yang try bilang kenma undi home minister dang wan ban jurep mencisngi ya ki jaga juni menin pada dang wan jana ba ki force ki jong ki peniap ki bideu juni ni nak liang keseng ni sengudai ba ni ya cekmat ni banginom ailat ki ni bagindang jia susu ya kini ni simkia nak liang jong ki trying tapi tenduk kat nungut ki bapli menang yoi ki jengjau mat nak liang jong hemen jong para ikon bedang lai blai ta menu bam sai ki menu ban bak le ikni tapi open long ka isngau hi ba dalong kum nur ya kini hi ki ba sim ya tu ka men sim jong tu bri ni BSF dalong kum nung ni dawa bari ban kem modor badai ban penstam kat kum ka lem kum ta nak liang jong ki seng ni nom song thak bat ngin le ya ka ba ham teng e ngila bano bat ngi kerpat ru akni po lemba jumpi kum ki press ngi kerpat ik prasnong pertha ku jingi pok than jung pun sla jingi la sin kong ni sepelong ka jingi rally na kerpat ipi suha banwan ban slok tilang ban ngi nam ta ka jingjia jung ni ki longgi na tharai lada wei pok wei ka longgi kan mat ikum kini ki jingjia lada ki kendo khot sil lo jom na tharai kanum dei ka basuk ki bakin sisong klikti ya we ya borok ki prasnong pertahan borok bakni milang la sinengkong bad ya kecakang ngi sepentep hai ngi sepelong ke rally ang ya we pi bad sim mentalang kenang bangin penerem ya kani ke jinglong jong kani ka BSF bad kumjuro banginom ailat su bad dalile kanum jasu kani nang ni sekmat kani ka las ke bangyo baladang dang jia nang ni tingim la su pentep ke aiwen si bad kabar kolong ladang dang yo isu inu BSF dang dan seksnong jungi ngatrai nakaliang ke senong bad nakaliang jungi kum ki sing halang ki baye peit lah ngihap men yoweng hi mangi ada ka sarkar kamle in takani Bat dak itu ki khubor ngila poisya kapakot tat hadu bangile syambiang khoblai shibon